Kulumakli siya ilesil li kakwa Jesucristo hoy si baom San Mateo. Chekolak erib chirueb litenamit chupanak teshkashtesik saruqeblish nin qalru akhrakol atin ut teshrabkhek saebli chutle balkab teshkamek chirueb li akwabek ut ebli nin qesh kwankil sainkaba renak te cholob li ya chirueb hokwi chirueb li makaish paba abanak teshkashtesik mishike chol chishkoshlankil charu malak karu teje chupanak takek eri salihonal an karu teje Mukula esta tish atinak abanish musik le chukwa ta atinak chisuman ere. Li aspect tish kashtesi chikamsik li rizin li chukwa bech ali ralal. Utebli alal bech te kwaklir chikamsinki li shnash chukwa. Chishunileb li shik te ilok ere sainkaba. Aban li tishkesh chol tohsar zohik. Anta kolek. Ratin li kakwa Langkis kamadali, jolakit kakwa Yesus, idolakin tuki, ikana Santa Maria, Nishmari utla kose, Yeshran chanchas chone. Krishna